makir gigi tu hadis saya dia tu nawa ditapay malut to kung kahadam ako di nabita manre telu jari na paki cucuk ni apa karo masih bawa roti nanre coba ni gare manre bubur na telu jari karena dia galat tu kesumpatan na capu makiro de nawa ditapa langsung itu nga makro makir de tapi kung kataw manre na telu jari cucuk sa kububuru may mo rin na talo jari de mo mas to na reweng makiro nabita makadade na waji sampaja jumay ko busilokpoy cuco ni apa pangata na pala pagkadaw karoma yan na busilokpo nakasilaboy nga natawe ko suyuin di masigi na makakanya ang katupatak dung mangoto mamotor jasujan hindi na berlaku yaro karena keadaan denawat di makunrayin minawi di nalakay na denawat di makunrayin malangi di alena kupure min laudi maka talinga di sa pulo sa puno ka malibalik ka ng katukur kanto sulara bawang nilakay pero sulara alena pamalingi aja na di malangi aleta apa nista nagita makre makunray ko di sa pulo sa bunilaw na di 50 sa bunarunto di gasas sunayat aysa makitu jadi engkau mana mau tuh petunjuk na pak petunjuk na kehidupan rumah tangga sudah diatur jadi tuh ampai Nabi Isa pak lagi peringati kelahiran na dengan Natal tapi ya Nabi Isa dia na suku akacurangnya pak atau dia kebainena Nabi Isa dia kebainena ipik ni cara ni ya curi komen dia kebainena bagaimana dalam keluarga na Nabi tanah Nabi asyara bainena sira apa sunro materwe makwa kina to ampe yang kataw makadapa tapi de suruh ki makadawa bayne ki apa de pang kato gitu aya na pakete pangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in hittum alla ta'dilu fawahida iya aya manuru ulama patafsir sebagian angka makadatannya je parenta tambah isbaine tanya aya matamba baine aya makurang ni apa iya ra dia sangkala tu 30 bayi na si ditaw na sambara bami na pubayni iya na mangingin na sa dinasalay bawang turunlah ayat ini untuk membatasi makanya itu ayat langsung pangkihu ma tabalakum minan nisa imasna langsung dua dia na cidi langsung dua na po magi na dua padahal nama kede ya rumah kunre mo pubene dua na kode mulai dua telu ada jepa ayah kode mulai tapi kode mulai dele cidina seandainya ya ini ya curi pak ya kumak bayi nih tahu langsung dua makun rena paturang apa ayah langsung makan masna jadi ya ayah parenta mengurangi istri bukan menambah tapi ustaznya pakai untuk menambah istri nah kira jadi itu perintah mengurangi kok menurut sebagian mutafasir. Tapi mereka rasa deh, ya menurut perintah mereka baiknya. Inilah sehingga berbeda. Maka itu pak. Apa yang itu je tu makun raya pak. Tanya hak pakai ini metun. Iya hak pakai ini. Karena hak kutamli. Tanya hak milih. Ya nang kamakun raya maka kita saling memiliki dega gaya tu. Iko miyak punai apa iko yeli. Makiro. Naway kare. Ya kung kahapi na hindi wajay kang hindi mali. Ya kung pure tawaja ni gapunna kang hindi. Tapi napunay ki gahapi we. De. Yan na to ampay ni makunray na mo kasira to makadaw talak ko de nung lebar lakwe tala Namo madandu talak ko de na la aku. Nayarone na mo chicha ni na paubar laku to nasaba ali na matupun na makiro iya minawad ditatap patala na rekologi pengadilan agama lay wakil kato mi pengadilan agama mi patatapay hindi makito aja makanya perempuan itu dimiliki tapi perempuan tidak memiliki kira ya kung makadesali memiliki salala ya tuh ina to ampe makade mantasati aja lalo na milo paramiso ko bayni ko bayni apa nandan niya to okay makiro tapi aja kacuri de ito nga na kakamama din pa
masuk na yero agama ka makanan ni hakut tamli makiro pa bo ida paham yan itu ampai analoginya begini mereka mali HP aku tanah saya galin na kada pajuta wajar ni makun mereka makro di hitbah siaga maharna seperangkat alat sholat di belancana 100 juta wajar ni ya pun na ini tapi kau mereka mali HP baru wadi ga wadi makiro iko pura ni mali HP pura ni wajah itaruh mereka mali HP baru siapa sih begitu analoginya jadi itu sampai makarani hakut tamli tapi idi arwane tinggalani amanah itu istri amanah ya kok masalah salah itu ikut gandrus itu sampai kodena sampaja makun raye na denang kenapa ngajala kaya tetap kuijemung korone tapi ya kalau kaya dena sampajang itu makun raya dena ya kutanama atau kutana sebab memang bukan tanggung jawab. Cuma kalau saling mengingatkan itu lebih bagus. Jadi makun raya sabara kau dena sampajala kaya tetilodongang ya pak itarima tu dot ini. Itu ampai wanita yang berdoa, suami yang bekerja. Itu gara Soeharto orang hebat, tapi mati bene apa aja tahu jago. Ibu Tin. Habibie orang hebat, mati benena, Ibu Ainun selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat. Tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena yang mustajabah doanya adalah orang yang ada di sampingnya. Ya nama salah jama-jamangi apa resek lo kobaineta. Makitu. Ternyata orang pokok nasabah okku itu sebenarnya ruhnya kehidupan ada pada istri. Kapo tu makun itu 5 dari ke manu je laki ku manu illau doang ni. Nah, makiro. Nah, itu kuncinya. Jadi ko bayne tadi nang kanilaw do sabara ni. Itu sampai kong kagaga titip sama istri. 3 kali lebih cepat doanya dibanding doa laki-laki. Apalagi kok matampu bene tahu luar biasa Pak. Itu malaikat yang menunggu doanya. Maka itu jadi banyak berdoa. Tasure bene tak jadi. Makanya kok tasure milau dong tapi aja tak tambah ya. Maka dawami itu PPGG itu milau dong ang ipagan na itan lubay ini. Aja. Namo cik dini. Cik dina. Aja na nami galak Pak de namanya tu cik de tu lepat 7 manang. Iya. Sebetulnya na usahakan. Pak makanya kehidupan ini Pak begitu. Ya kemudian neki macuri nabita. Agan na nami curi kira-kira. Sampajanna ay meraji-raji. Sampaja perlu nama berejama ya naruh. Berejama ki. Ya komeki mali ya se-se na berejama agak. De panabatay talo masigi. Pak ya tu ko bapite na tolo masigi tau kutuasan na. Pak yoli pinapalaw. Mamali makada. Mamali mi pau ya nang kataw nasa bapite nang kataw kutu ya tu. Pak nang kataw yoli pinalo tau kutu. Ya komeko yung misang tau malelang de panabatay nang kami manamata jawat tu. Ya tu ampai Pak Bangi matandre ron lo kusuri mondri. Apa Pak Bangi tu de nang kana terlambat. Angka ka Pak Bapu rapi batay nang ka. Dila. Makiro. Makito umpay matandre kadudukan na Pak Bang itu umpay Pak lebih rami kinang kapiti-pitiran na. Lebih rami mancaji Pak Bang mancaji mang. Pak ya ko salay Pak Bang makadami ta ayalah salah. Nah, kan itu ya ko imangnya salah. Oh kadi masemeng kadi mata ko subhanallah. Kapun makada Jadi ya ampai mangnya makaraja na malampela mabelala na bacata. Na baca na pala ita we pa ko lese ingkapat tujuy. Pak ya ko talay matandre we na lese makariba mo ngi masan ni. Di sasabugan na yudi. Kamakiro. Magkatuti mo po nalay makaibik ko lago si sandan lese di kapat tujuy. Akiro yo poko kudua lahu na inate na yan nasala na mo na igora to makadalam ya lido jadi tapi mega tuma mo indo yan nakuluan lahu napay makada wala do lita makada sekolah lahu si
Apa angka memang tu tiasang ongko pa angka. Angka tu tahu nasa wah angka tima wak duha. Ya tu kali na wak duha na tah. Ya, dia nama ya nanti ongko ya nanti pas sabar na wading itam suruga. Aja tanu kau aja. Pa angka sahabat na nabi takulu Allah ongko na. 5 tahun iman caji matuli kulu Allah na baca. Makire-kire makmun na. Nasa maji na tulia manori baca nasa mako ya na ya rupuji. Cekere. Aja mau macio ko de melo. Makanya balin na. Napa maka dia ko mucha cakala mula por ko nabita pa nabita sura mancajima. Iya ko maka nabita suka ya sewasu. Elo ni lapor. Kade maji kaje rota ini kare makai maka nabita ya memang tu suroi. Maka dah anu je ya Rasulullah tuli kulu Allah kasih baca. Nah 5 tahun ni tuli ni ro. Maka dah nabi te ulir enggak gere. Dia nak nabi te saleh tu ulir enggak gere. Kan ilo mangolo maka dah anu je tuli kulu Allah je gere mu baca ko mancaji maka nasa memang ya Rasulullah. Makin nabi te maga memang inasa. Iya paje sedih namanya masam pajaku ko kulu Allah baca. Maka dah nabi te we alhamdulillah. Gara-gara papujimu ku surah Al-Ikhlas si bawa ko matu tama suruga. Napa niya nagandruso? Rewa iman caji mama dari niya nabaca tapi itu na paroko. Jadi na maki itu nabita. Jadi dia na susai itu nabita umana dia na susai. Matarawe na bita talumpan ni mimasu matarawe na patama ko bola na din na nasu patampan nina itanay makadamagi deta su maka na bita wisa itu kada mutajang nga mitaw ka ko maraji ko mo sakay waji iya na mo patuju na masisa no mapuasa ko so iya na bita de na melo barakang uma na masam pajatahajo ina bita de na dito na megala da masam pajaduha de jadi naringang kangi pajak kama de rajing yale de jadi di pak ya naro talomo-lomo yang ya gamay talomo-lomo yang iya misam pajak perlu mutlak harus si jama loro eta jama sara jama tapi ya sunnah lomo-lomo yang mengaji-ngaji namo silampami baca napa to mak de to pro masam pajak subuh baca silampa apa itu baca Quran maka leleng iya na de ni baca talut tau tak de mawat kalapa ki yo po bahasa Indonesia 5 tahun de tabaca ngaca mopi mak baca iya baca Quran talut tau ni de tatimpa Quran ni laba ni maka lipu pe mangi nasalay ni matoki yan tu ampai ita baca namo maraka nanya na tu tau maraka pak mega palan nabita maka da dua na lolonga baka ko makoli-koli pe katu mangaji lancar yo lo sinang mo bala nasaya kepat temak selama Ramadan ang katoto na sa wede na to kasi kicam mitam na meron sila datok mengaji ya ayyuhalladzina amanu kakao kapamati di tama na kicam niya mo baca na kapamakoli ya ayyuhalladzina amanu na kapamato nama bila huruf mitaw dia nak bila tama agak makiro iya aja nanti masih yang penting macaki. Jadi kagak tuh pak ya itu ke agama yang makom itu pak. Kalau mau yang angkai mata aja tersusai makan mani dia tajawi nada aja nanti. Apa dia itu nanya mana natau makan ja bacaan makan ja tuh peringaran. Angkat tahu maka kanja lagona tapi masalah peringaran. Nanya ko sampajang apa makan ja pagarakannya makan ja baca makan ja peringarannya. Makan ja pa ilamu rukun-rukun ya ko de tisanya itu de maka kanja bacaan ustaz ya bacaan makan ja tapi masalah peringaran angka tahu pak macam mak baca tapi dia macam meringaran angka tahu macam meringaran tapi dia makan ja bacaan ini dia suku nih itu aja nama dia makan ja bacaan ini maka iya apa tuh Allahu Akbar nomor rokok Allahu Akbar natanya ke oko tuh kan nih anak kayak tari aka nakan Allahu Akbar aja apa Allahu Akbar ini mega aka gakor kan itu tanya ko jadi nang katunak ada Allahu Akbar ini angka pamalada Allahu Akbar wah
nakarebaya ni po ang Allah Ta'ala. Itu kamakade habar. Kareba, kanya besar. Cek dia tu bawa, wala doli. Cek dia si salana. Alhamdu dengan alhamdu. Ya ko alhamdu segala pujian. Ya ko alhamdu sinin na China. Ihdinas sirata dengan ihdinas sirata. Capak bangku tuku ihdinas sirata. Tunjukilah kami ujung pedang yang runcing. Bahaya itu. Tapi ya kau denis sangi makom itu miro aja nata parotes siapa itu pengajuru le makom itu. Dia agak haker halom puhamanang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kan makan olah dali. Kau itu aja nata parotes ko makom itu miro disang dena salah de tomia na tuju. Tuh. Iya mina salah ko nisang itu yun apa? Nabaca salah. Iya ko makometom itu nisang ide. Yun itu ampay pangkag sejarah na guru take Halil Bangkalan. Lepang malay masampajan na iro tomatoy mancajima. Pura ni mancajima milaudoni. Nasalawa aga nabaca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammadun. Maka de guru ta salah itu. Muhammadin. Tanya Muhammadun. Asaman rasa na tuna. 35 tahun dia itu baca. Aga na gunana na sa degaga. Yung mga kada Muhammadun. Tatay salah. Si dega gunana sa degaga. Tuli na ulan ni Allahumma salli na. Dena na pa makat do ni timun na tuliya maniro. Asaman rasa to nga ngai. Ma de ni guru tamalopi na podagi bay ni nale nga jolo kartasa. Mi ka suri pa kiro na mo kira nga ki jero salawa. Tuju mage na cia tuju na bati ko baca ye. Maka na ma de ni jero paki na salemoka. Malalang ko ya si natasi lalung. Nadahapi guru te baki lepang jol okira nga kasi aron na ke kasalawa tuju. Gilingi guru tamite na soy. Tomatoy di na lopi malalam di na labo. Nakar padupay lepak-lepak na sa jolo. Apodang nasa melomo ka pak guru ko tapi pak guru tok ta. Apa si lolongang i jolo. Pak i ko de mulabu. Iya malopi ka. Pak ya uno to labu iya. Pak guru ka aga mo baca na de mulabu na ko Pak guru ro na salawa. Nasab iya po meron na ubaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammadun uno na de ulabu. Maka nabi teman itu pe kada ya mana tu pakai rewat no. Aja na mo tolay. Najaji na tunasang ipake niya tu. Iya. Jadi kadangkala lapas itu tidak benar, tapi karena kedekatan hamba yang membaca Allah memaafkan. Karena dia tidak tahu. Yo puidi nape talunga soma guru tajwid. Oh pasalamanan. Oh saleh. Alhamdulillah. Ya mau nakor bos. Pelan-pelan mo. Begitu. Ini penting dalam agama. Nah, sebab kadangkala orang ini menyusahkan. Iya Pak malomoh dia gaga. Mana bita lagi makor. Udah sahabat nah saya ini kata masalah tapi dia paulis salah ya minumnya makanya bisa taman tahu kok pak pajamuti na tunaka guru takali sidendre namo magampe masalah mo ya sampajak ko apa ya nama kanja sampaja mulak gataci di mo ya tuh ya mi ko de mo sampaja tuh dia kan mewai ko ko paboto ko de melepat piso botornya sampajak ko yang pole boto rewa sampaja sih ko enggak kisahnya itu Pak. Angka tahu tama salah nasa meka tama salah tapi panga kaya pelola nga nasa tama no nasa diules salay minaway nasa taro ni tama na jo salang tapi kunci nang ka aga nasam iya na tama batwe bako napakama napamasampaja kenro ko nasa way kampa mo tu pale nasimoro nasiya mo. Wah, najaman di zaman na. Sisan ng kabola ni Enrique bolo tausogi. Makay gagagan na. Minaw ni. Nadati isubo. Kuro bola tausogi niya pa. May gagagan na nala. Puramana ni na parikaro nga gagagan na natama subo. Tarpas sa bag. Patami subo. Patapaningar rin. Nasa isurah bako tamo. Bango ko bola na tausogi. Moto manang isa. Nabola. Roma jine. Apa nasa mo iro tao na koro pura niro kama niya le naman ay suro man chajima
Manawa-nawa dina. Papa iya ro punana bola nasa ni malaika. Nasa malaika na ya turut tagaban nyo ko bola. Sa malaika na iya. Rio pagapunana bola. Hindi nasa itu ni nasoro nila yulo nasa malaika na ko bola mapasampaja malaika. Toro na yulo nakada. Aja na niya ima nasa de maju kinasa. Hindi na maju. Makadani way pangama na nasa nga malaika. Aga na ubaca. Jadi mancajiman. Pura ni mancaji maro, pura ni mak bereselang nakadani punana bola, talamanang ya pasti dake, palamanang ya nalaman, nasa baraka na bangi, itu jadi gara-gara iya ro na paja, nasa yepe na makanja mo sampajangnya makanja bangi makanja kamay, ang kapapedali halala na lingi kung alata-alatannya din isapa na lingi, napapisaw. Yan nung magampamuti sa hidayah pa. Ang kalalaw tantara, general, pura sirunto nasa paustas. Makdatu pacara, macaramay ka din ang kaumay nga. Tau bebe manacaramay ka, umay nga. Ako te ko yes. Tau bebe mana nasa paustas. O kuro nasa posko ya konat to sampaja nasa to 5 kanda nga si Bangotay. Na tau bebe minasa korosi wali na posko nasa to 5 lalo ko to sampajang. Ina iya na lalo sinasa na patusi cologas na nasa nararlangi pala 5 na napanapapira na tulima jalo lomon rin napatuli katakbiri mako na panajalo masigi tulima kada manasa nga gaji roma na talungas sumanina sa tulima loli sumakoro lautanay nasa ngero nun nakada gaji nasa rosibammu nang katulima ko aga maknane ro nasa napodangi makade pajay makandangi tami watu sampajangi laituno tete ko surimon ri mapallaliman laituno napay apin nalino tuno kay ko surimon ri muli wa pipalana law masampaja masampaja gara-gara yero sawe ya to nga pataw paja ko ya entaw bebe na charamay ka ande mo paumay nga gara-gara yero na may nga ya anu tangagamuti ya sang hidayah pa anu tangagamu ide to na yeto ampay ko madawa ki maga jamo takadaya manatu madawa na may nga taw pusa na yeto nabita lagi denulip pasal lang yang murin manasana dia limu jisat apalagi dia jadi aja apa tujuan atau peringarangi bawang cara main itu ampai makadaka aga wasusai ko gamay aga maraji haji ay de to aja na tendre maka ko digadi aja na pak talasay ni ulut tu pak angka haji mako ka umrah mako ka cicil to aja na maji nang kami lu cicil umrah na maka jitu gampang umrah we miki kalolongang apalang umrah talayani bawa ni lakai tawa pakanjaki layanan na lolonga tu apalah haji dan umrah 1 kali nama kagampang makanya dia rone tapageringarangi bay ni takap biki mak nekila umrah makir aja matandre palan na tu masa paja sunat duha 2 rakaat di waktu pagi makan nabi tade musel melo sel apalah umrah ko surumonri cicang itu sampai sunat duha Patanraka sampai jasuna yolo nasara itu 1 kali ibadah umrah. Ang kalalo tu pak nabi tamakada lau umrah si bawa ya katalu tamma sempurna kega solat sunnah isra. Pura mas sampai subuh tomonro masigi masyepi mubapi dapi tu waktu isra sampai jasuna ki 2 rakaat. Pada tu apalana kalau ki umrah si nabi katalu. Maka nabi tamma suku umrah nasi bawa ya. Yan na to nakada to materialo aja na yako pusa ko aja mo rewa pula masigi. Betungan na yako de pamuitay tanay aja mo salay masigi. Apa yanang kataw masyepi na salay masigi ko suboy itay. Yako pakalinon na din na sila da muros ito na salasay. Yako meki malomo turus linota masyepi ta salay masigi. Yako mapatamo pita salay vide na may salasay ito jam-jam. Ang kagaga yurus tulitak pangala. Pak kami to tau pak mangulumi sa liwan may manisandalan. Kama pitay na lupa tama na pongulo sa liwan may manisandalan na nasa wasal lora pa manay ko matulari. Tau pa kunrun na. Ito ay. Aja. Makare tak aja do rama na modal itu dale na aja mulalung apa pede mulalung itu pede mabelay. Yan na to nang kabaca-bacaan atau material Abu Bakar tatundrulo ku Ali atau ku Usmar Abiyo ku Umar Rimonrik salipuri Nur Muhammad baraka do lalo kumpayaku pakainya itu Abu Bakar pajok kay lampu Ali agamay murusu macho mo tu Usman warang paralino sandre ko ko waran yang ngaja musoro yan na to Nur Muhammad
Makitu Pak. Iya lempu ko agama murusuk. Itu ampai agama itu rusuk nama cumu tu linoy. Ya nama kanja sampajat Pak makanja insyaallah macu linoy. Ya miko linoy itu rusuk tak de tu agama. Tak de. Pak ya ko jamaah kada pura pijama-jama kuas sampaja de gapuran. Pada makun re nak kada selesai pijama kuas sampaja de ta sampaja. Memang bisa pandai pura bisa pandai memang nasu prema nasu memang sasa prema sasa memang aku sasa prema aku sasa si manasu tu prema. Prema nasu memang pelinan pelinan bisa pandai mesti 50 sasa. Kurang 50 sasa mesti lebih de ka purana. De ga ya tak kada pura pijama ku de na pura. De ga selesai na tanai di selesai kang. De ga. Idi rone mako to aja. Masih pita lo galungi. Makir. Masih pita lo pasaya. Balu ke jamo jadi lalula dah gagay pa. Aja ya kolino aja ni lalung. Aga beda na palalulino si bapak sapa lino. Ko pita ba di palalumano si bapak sapa mano. Ya ko palalumano pa na mo palabas sina sope wajud na sa belakang persoalan. Nasa lailalo sandala na tulari. Nasa matug to rewa mali tapi palimatan reci di mano natika na poso. Coba ni gare kong kamano yalengi bani na pailawan na tamara bangita na manyamitikam. Mako mati itu sih tungan na lino pa inalalo cilengan yalengi bani dosap bu. Bani itu sumbangi nama lo modal pa makade po ngalatala aleng ngaci di wali ko 10. De to siya to na may panorang ko de gataki borang ilalang. Pa itu malaika ya panilaw do ngangi kongka. Ya ko lalo mi cilengan ngi soro de ni lo do malaika. Ya to ko tapalit pangitalisari tapamilaw do malaika pa itu malaika makhluk terforma. Yan na to ampay diramuy Diyos sa busya. So, daripada si Ratu sa buci cemisulang. Apa istiraha itu malaikat. Iya. Makiro, napadongan na mibutukang. Diyos sa busya. So, yan na to nakadabita. Amala kami na napuji pong alatala. Iya man nanungangi wa ingkalla na mo cede. Tanya to gan. Foto to nasa iya daripada si Ratu sa busyulang. Ay, cica mimilaw daw malaikat. Ko ba, jadi na nilaw daw. Yo pokok sosoy milaw do, apalagi ko waktu sampaja masumba sikit. Namo si sa bumi, kada malaikat na dodong ito ngangai. Makiro. Usaha kami tases sama to na malaikat pa madari ke mato. Dalam beberapa hadis itu mengatakan dia mengeluh kepada Allah. Dia pernah selesai ucata ng kasyamalaan. Dia pernah selesai ucata ng kasyamalaan. Puro macata. Keterforma malaikat. I makiro pa aja tu tanong asumbangi dosa berupiah. Pak makapo tu iga tahu ya ko maraja-raja maraja-raja tu dale 10 sakbu maraja si Ratu sakbu mako tu pak namo tu malaikat mapat dulu tu kada gaji mi lo yeleng ya tahu na di kana berin makiro manja bil hasanati falahu asra amsalihah kumuleng ngaci dia boleh ke 10 kan makiro ya sumbangi. Oto tangki lagi pak paluran minyak itu mana 50 sak liter solar na lurang. Mana kecapur solar? Lepa Pertamina liseri tangki na oto nang ka solar mo lurang 50 sak buah. Nih. Nang kami ya tu capur solar mo 500 sak buah magi nang kay. Nasa ba de gaga salah polo koro tangki lo polo koro masinana to. Jajaki buarang isalang polo ko dale talohun mapuso koro langiin ano. Ayah ko 2 sabu salak bicu. Ya ko 10 sabu pipa-pipa na iya. Ko si Ratu sabu pipa lupo na iya to. Maja takkan maja pamalu pabalu pura si pangaldi pura si raji-raji makutu-kutu si. Na 2 sabu mita bere. Diburu to pak makong ka salah na kape-kape. Dia na lari wae. No, mako mati itu. Sumbangi tapi yaitu di pak yaitu ampai su Gus Dur natolai gambar na di waktu na manci presiden di siratu sabu gambar na Soekarno mah songkok mak jasa kita negara di siratu itu nama songkok mak jasa Soekarno di sisa gue denak baju aju mak bangku pati murah agama nana ya komeko lo masigi alai di mas songkok isi mak jasa ya komeko lo darah di mak bangkungin na mo bawa. Itu. Yo pwede si balikan ni. Ya kotomelo masigi di bangku yala. Yan na to ampay pa di siratu si badi si sabwe pura mapangewat mapangewalada. Si runtu mata pada padai cetak ko pabare masu
si leser, si sana si runtuh, maka dia diserat la haula wala quwata illa billah. Kinro pole di sisa bu, naburu mana nih tuh lemu. Wih, ita manyanasa ngidi modele tama kamu pi kanja itu lima langi mo pi nasi bamu biasa ipajajo ko pabere. Maga manyanti ko lemu na bonyak bawang Mana maridi mana nih gitu lemu maka di sisa bu mako memang dia itu kasih ya pak dia tuh liapo joka mak. Maka dia diserati usap kok kantor na pak camat dia runtuh kok. Sapa ko kantor na Pak Bupati dito ko gaga o ko Pak Balu oto dito runto ko makare di sisa bo de meto kaga ko to ko mato kasi Pak Balu lara e monro Pak Balu onyi o ko mato pay maridi mana nelele ko kada di sisa bo la sila na nya makumita ko to makare di sisa bo tapi ang katoon ro di siratude ng kaurunto ko nasa kenro nasa kuchilengan na masigi maka dia diserat tu nasa oh iya ang kamo itu menerima to igat tetapi suruh nggak matama ko ya igat jadi makanya saya wasiatkan komeki macuri sifat na nabita yang pertama talumui yang ipadat terupa tahu mudahkan aja tersusai tahu ya kung kagaga masusah baik ku carana na magampang ya supaya nalumui yang urusat ta Allah Ta'ala yang kedua usahakan pakasiwet ta sampajata tapakanjaki. Kemudian yang ketiga obas sakit megaki masidakah. Ya ko deta sidakah cawa-cawa bato ni ha. Ina tuna kada bita tawasum kapi ahi kala kasadakah mi cawa-cawa cak deru lo pada terupa tau pasidakah. Dina kada impak makrami pasidakah. Nya tu kata mudar kada bassa panak na yanu makrama nasa mabassa mi cawa pala digageling. Tu ampai aja tu itu masa musuk masuk lepa apati mu. Tau maka kunruyat. Jadi mau bawa bicawa-cawa kong kata aja tuh situ cawa di. Maka itu Pak Anuna. Kemudian Rasulullah sebenarnya ya natu ampai na bitas itu ngana tu sampajang tato ngalipu haro ko mim sujud dal tu da maka de ukina Ahmad. Jadi itu tahu mas sampajangi nala itu nurna nabita. Yaitu ulu mim aroy hapinggul mim aja dal maka de Muhammad. Ya natu nakada Muhammad mas sampajang Ahmad sampajang. Ya natu watak kalewe pa unsur na tanah api angin wae. Yaitu api tatong yaitu angin rokok yaitu wae sujud tanah tudang Ahmad matu yaitu. Jadi itu nasi lapasan. Ya menemuku ini. Jadi natu napahang itu pak. Natu nakada sulapa apa. Ya natu ampai masuk ko patan rupa. Ang kamariding, kamacala, ang kamabolong, ang kamapute. Yan ito nakada suku patan rupa. Nasaba, pulok itu nur na nabita. Ya matutuwa takale. Tapi ya kustas, jalas kagi makoro. Lete la kosanroy, napak bantu buaya. Nasoron no tama sa loe. Nancagi musri, apa sanro malay. Ito ang gamay ko, sanro malay bahaya. Itu bahaya to. Ito ni gari dupa-dupa. Nah perintah ngagamay makanya nabita nyalakan dupang katau mati apa tu dupa ko apa rumpun nero dupai mawangi ya naro wangin na papole malaika nasaba na poji malaika ay mawangi sanroy malay nasa rumpun na palatu ni tuli rumpun na napapira makay ko de na tu dupa na de na do nasa de na latu ko de na tu dupa mak da rumpun nasa ya na palatu rumpun na tuli na pakwa ya kini rumpun na palatu aja na tapatudupa motor pixer ban na tapajala ngokiro na de tagas si tama rumpun na panno may gani malaika de na koro ini agama harus dipaham Pak ya na sanroy malay masalah yan na to ampay na mo big pa itu biasa asan na sa salaman na to pasapak doang man na to tigari burongko agi dia sa barongko padahal maka de barokah solawat suwallah Al-katiri salah maka daki dikatiri salah. Al-katiri mindin maka daki dikatiri mandi. Fasolli li rabbika wanhar maka daki dipasok. Afwan maka daki diapam. Maka dome matimut tadi ugi. Jadi namuya ro asan nabi pe tau pandrita tau malengi mengislamkan nama-nama benda. Islamisasi benda dan tradisi. Yan na to ampay na pakimanang yero na nalimanang asang yo pwede makadoy lilat namo to warra don rupa to barra si bawarra
Apa iya ko namporangi maka de berra, iya ko menasi maka de warra, dari kata wara, iya ko namporangi maka de berra, dari kata birrul walidain. Makanya ko tau mapak boti namporo tu warra ko menri bolana pak, maka de mamagi-magi na tumali lo tomotonna birrul walidain. Maka kami itu. Sebenarnya kehidupan itu luar biasa tuh pandai pak. Ini tuh miato anak mundre de gaga, maki buat sabe masalah salamanan nih. Namo al-katiris, sola makna to di katiri salah, nampai pau salah memen. Iya. Ndek gare. Suwallas dari kata solawat. Ya mana tuh Pak? Kemana maknanya? Cuma ide deh dipakai. Jadi itu penting saya jaga tradisi kita. Aja tasalay mako ima maulung katalo igatung, magi na batalo ka pa de ga majeko. Iya tayo mo tapa jok kay lempu kaga batalo ka majeko de gaga to. De gaga pa. Ya kung kabatalo ka majeko na labirang itu rojo na niya polo, labirang yung polo na niya majeko. Betul nga nataro ko mati ko kumuko lempu. Iya. Yomi di lampu tamako ko talunro pa lampu kandaw, lampu baci, lampu balibasa. Lampu kandaw malampu leko, malampu sinagat kalok ko pialina na pala, lampu pak bagi itu tawa mo tawa ko tawa na pak bagi dua nala. Kak mitay matu ni gini dua na wicang itu lampu kandaw. Lisu, maginang kalisu, baway lisu, annas sulapa, rukun iman. 5 sulapa, rukun Islam. Itu ampai lisu, masulapa 5, rukun Islam, masulapa 6, rukun iman. Angka to lisu, masulapa apa ustaz? Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Sifat na yung Romuala. Yung pwede, paripantin. Napagato dui. Itu, padahal talo itu katalwisa na uli na, salakan na, ulawun na. Yaitu tawi bicara na pangkaukan na tekaan. Syariat, hakikat, ma'rifat. Ang katalo masulang uli na makanja isa. Ang katotalo makanja uli na masulang isa na. Talo ampor rosan na. Ang katotaw mako, turapa sungko na muloy bida na makanja da sino majasa tapi majaakalan na tao amporong na sana. Makit. Yung kumito pa. Yung anam ito situngan na maana. Siko ni Rosidani labi. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.